Yikuhlangana esikwenzayo njalo namhlanje umsakazo wenu iMatabeleland Broadcasting Corporation EMBC ngamafitshane igama lami ngengosimi Inkala. Namhlanje sikhuluma sikuhlelo lwabalobi bakithi lapho esilomlobi wakithi ozazazisa nje ngemva komzuzwana ukuthi yena ungubani ngokupheleleyo. Sikhuluma ngemsebenzi yakhe, sikhuluma ngokusungula kwakhe, ngokuthi imvelaphi yakhe ithini, ungubani, size sifike lapho akhona namhlanje ezingeni asekulo. Nomzana Dube, ungazazisa ukuthi ungubani, osukaphi? Mina nginguphathisani Dube, ngizalwa eNkayi eJabulisa, yikho lapho engizalwa khona koDube. Kahle kahle angeke ngithi ejabulisa ngoba ejabulisa yikho ngafunda khona, kodwa kahle kahle mina ngiwela emngceleni waseGogo eboundary yeGogo neNkayi, yikho lapho engisuka khona. So ejabulisa isikole bengisebenza, so manje vele nxa ngizisho ukuthi ngiwangaphi ngithi ngiwaseNkayi ngoba yikho vele lapho besifunda khona and vele sikuboundary yeNkayi la yeGogo. Ngizalwa koDube kuMakorovela, ngafunda eJabulisa Primary School primary, ngase ngisiyafunda eNyaje Secondary School. Okwakhathesi ngiseGoli lapha engiloba khona ingwalo zami khona. Right, i-guest yethu yanamhlanje uPhathisani Dube ozalwa endaweni athi kusemngceleni phakathi kweGogwe neNkayi, kodwa kwamanje namhlanje sikhuluma naye esendaweni yase South Africa eGoli. Ungumlobi? Yebo, ngingumlobi. Asike sithathe uhambo lwakho njengomlobi, uqale kanjani, usungule kanjani uzube lapho khona namhlanje? Mina ngathi ukuloba into engangiyithanda kakhulu kusukela eprimary. Ngangithanda kakhulu, ngangiloba indatshana ezazikhwabitheke ukuthi ngangithi nxa ngiku-grade 5 ngikhumbula ngiku-grade 5 ngelanga ngiloba indatshana eyaziyama kwaku-grade 7, ngitshwa ku-grade 7 ikhwabitheka kakhulu, ngikhuliswa ngomunye umisi othiwa uMrs Fan. So into le ilokhu ingathi isegazini, kodwa ngangingathembi ukuthi ngizafa ngakhipha into okuthiwa ibhuku. Ngangibone ngathi amabhuku akhishwa mhlawumbe ngamakhompyutha, akhishwa mhlawumbe abhalwa ngumuntu. Into ngangizithethe amabhuku abhalwa ngumuntu. Since ngazafika eGoli, ngithe nxa ngifika eGoli lapha ngo-2013 ngangena kubo Facebook, ngangena kubo Facebook, ngaqala ukuzindatshana zami ku-Facebook. Abantu bazikhwabitha kakhulu, ngaze ngaqala ukupublisha ibhuku lami lakuqala elithiwa Ileno Mathemba. Lalo ngase ngilipublishiswa ngabalandeli ababebona isiphiwo sami, abangisiza bapublisha ngoba ngangingakholwa vele ukuthi ngizafika ngapublisha into le ngiyenza for pleasure nje, ngiyenza for ukukholisa abalandeli abakhwabitha ithalenta lami. Bangisiza ngilipublisha ibhuku elithiwa Ileno Mathemba, yize lingazange liphume kahle ngoba nxa uqalisa kuba nzima ukuthi ukhiphe ibhuku kahle in terms of ama-publishers. Abanye baye bengaboni ukuthi isiphiwo sakho sisingahamba sihambe sibe sikhulu kakhulu, bacabanga ukuthi ale yinto nje ezaphelela lapha bekwenzela imboza, kanti into leyani izahamba ihambe. Ngabuya ngakhipha oluthi awumhlaba kwenze njani, lalo futhi ngangiliphiswa ngabalandeli. Then ngabuya ngakhipha oluthi umama liqhawekazi. Umama liqhawekazi yilo engathi yilo ibhuku lami eliphume kahle sengimkantsho bongu, eliphume laba sezingeni eliphezulu nje futhi eliphaphashwe laba sezingeni eliphezulu ngoba abantu abalipublishileyo bese bewazi umsebenzi wami, bese bekwazi indlela engibhala ngayo. So labo bayenza ukuzimisela ukuthi liphume livuthiwe. La nginika i-feedback enkulu kakhulu nxa lifundwa, alithengiswa lathengiseka kakhulu. Lahamba futhi lafundwa ku-Skies Metro FM ekhaya. Ithe nxa lifunda ku-Skies Metro FM, lathi ngihlaliphela ngehluleka uvile ukuphendula ama-messages ngendlela emaningi ngayo, ngehluleka futhi u-answer ama-calls. Kulapho enginanzela khona futhi ekhaya kulama-supporters amaningi kakhulu ngoba yibo abantu ababengifonela ngalelo langa. Right, ngibashayele izandla abantu ekhaya
esikhathini esiningi kuye kuthi makukhulunywa kuma-social media la kuphi nakuphi abantu bakhulume ngendaba yokuthi abalitholi usekelo oluvela endaweni abazalwa noma abaphuma khona, basuka basekelwe ezizweni abagxile kuzo kwaleso sikhathi. Nangumlobi uthi ulethulela isiqoko endaweni yasekhaya. Ngicabanga ukuthi ukhuluma ngendawo yakobulawayo, lapho-ke athi interview yakhe yasuka yabakhona kwakhulunywa ngomsebenzi wakhe kuleyo ndawo, kanti wathola uxhaso olungumangaliso oluphume kuleyo ndawo. Sinishayela izandla kuleyo ndawo, engathi ngaqhubeka njalo nibaxhase abalobi bakithi, nibaxhasa abantu bakithi abanekhona, abaneziphiwo endaweni ezitshiyatshiyeneyo ukuze bakwazi ukuthi bavelele baqhubekele phambili. Angisazwanga kahle igama logwalo lwakho lakuqala, ngizwe elesibili elithi awumhlaba kwenze njani, ngezwe lesithathu elithi umama liqhawekazi, elakuqala laphana ngisazwisisanga ukuthi utheni. Elakuqala lithi yiyo igoli le noMathemba. All right, yiyo igoli le noMathemba. Right, yini kahle kahle eya inspire noma ngithi eyakwenza ukuthi uthi uzoqala lapho, ngoba njengomlobi ziningi indatshana owawungaziloba, ziningi izindaba owawungazikhuluma ngokuloba ngendlela oloba ngakhona. Yini eyakunikeza lolo gqozi lokuthi ngizoqala la, yiyo igoli le noMathemba? Ngokufika eGoli lokubona impilo yaseGoli, lokufika omalayitsha ukuthi abalayitsha bafika kanjani nabantu, lokuthi abanye abantu bagcina beswela indawo zokuhlala lapha eGoli behlupheke. So ngathatha impilo kahle kahle, impilo ephilwa ngabantu lapha eGoli, impilo ephilwa abantu basekhaya nxa befike lapha eGoli, ikakhulu umuntu nxa ethe wasuka ekhaya engakwazi ukufikela ngaphi, afike ahlupheka afele indawo yokuhlala. Yikho lapho engathi yiyo igoli le noMathemba. Ngifuna ukubonisa abantu kahle kahle ukuthi kahle kahle yini iSouth Africa, ikwenzakalani eGoli, ukuthi noma esekhaya abe le picture yokuthi nanga eGoli sokungenzeka kufike kwenzakala into enjengaleyo. Umlayezo omkhulu ophuma kubhuti uPhathisani laphayana, ethi ubezama ukuqaphelisa labo abangakanyatheli eGoli ukuthi kuleyo ndawo abantu abaningi abasekhaya mhlawumbe ngathi abalapho yena aphuma khona, wayekhangelela udaba oluthi banesifiso sokuya lapho ngoba bacabanga ukuthi kuyakhazimula, kuhamba kahle, konke kumnandi. Ufikeleke ngulowo mbono esefika endaweni yaseGoli ukuthi abhale incwadi noma ngithi alobe ugwalo olulesihloko esithi yiyo igoli le noMathemba, ukuze aqaphelise laba basemva laba bangakaze banyathele kuyo igoli ukuthi yona kahle hle ingumhloboni wepende. Right, sibuye kugwalo lakho lwesibili, ngoba nguzukhuluma kakhulu ngolwesibili nolwesithathu. Ngiyazi ukuthi nalo lolo lokuqala uluphekile ngobunono obukhulu, kwenzakele okwenzakale kulo ngaleyo ndlela, ngingacabanga bekuyisikhathi nesigaba sakhona. Kwase kufika-ke olwesibili, awumhlaba kwenze njani, bese kwenze njani emhlabeni uzubabaze kangaka ukuthi hayi mhlaba sekwenze njani? Lapha ngisi awumhlaba kwenjani, ngikhangele impilo kahle kahle ugwalo lukhuluma ngandani eshiya mama emchiya omalumakhe. So impilo ayizange ibe mnandi eselukumakhe, kwaba buhlungu obunzima kakhulu, ukuthi kwaze kwafika esikhathini sokuthi uyazibuza lo muntu kanti mhla kwenze njani, mina ngahlukumezeka kakhulu, abebone mhlaba usiya ngempilo abeyiphila, ubephila phakathi kwengangama yomlilo la angakwazi ukuthi izacishwa ngubani. Yilapho-ke afika ukuthi ngithi awumhlaba kwenze njani. Phela futhi ngangifuna ukuthi ngibonise abantu abazali abaphilayo ukuthi mhlawumbe into ezinjengalezi zingasuka zenzakala ebantwaneni nxa wena ungatshona. Ngiphinde ngibonise ngoba futhi liphinda lihlamukele phambili lowo muntu ohluphayo, umntwana lo mhlawumbe sephumelele, selimbonisa ukuthi impilo iyatshintsha, lo mntwana lo omhlupha namhlanje nguye osenkanjani singakugcina kusasa. Into nje engangibhekele kuyo kulela ugwalo lokuthi awumhlaba kwenze njani. Right, ngingakadluleli kugwalo lwakho lwesithathu, sisaselapho kolesibili. Ngiyazi ukuthi ekulobeni umlobi usuka abe lokho kuthiwa ngesikhiwa i-setting.
ukuthi ugwalo lwakho lubhalwa from isetting kuphi. Ingwalo lezi ezimbili uzibhale zonke kwisetting yaseGoli noma uzibhale kwisetting yasekhaya noma kuphi? Ugwalo oluthi yiyo iGoli lenomathemba isetting ngiyalapha eGoli, then ugwalo oluthi awumhlaba kwenze njani, hayi isetting yasekhaya leli ekhaya kithi khona lejabulisa phela izoliphele khona ngayo. Right, insizwa yasejabulisa phansi enkayi noma ngithi phansi egogwe noma ngithi khona lapha emngceleni ngoba nayo usho kanjalo ukuthi usendaweni ephakathi naphakathi kwayo inkayi negogwe. Ukhuluma ngomsebenzi wakhe wokuloba izingwalo azilobayo. Kuyimanje ukhuluma ngaleli lithi awumhlaba kwenze njani. Iyababazi insizwa ithi kwazi kwakube emhlabeni. Ukhuluma ngemilayezo eqhakatheke kakhulu ngoba ukhuluma ngempilo zabantu lokho kwenzakala imihla namalanga, esikubonayo nesingakubonanga, nesikuzwayo nesikubona okunye nje kumabona kude sizisibone ngathi imidlalo nje kodwa kusuke kuzimpilo zabantu. Isho kanjalo ke insizwa yakoDube ithi yayikhangela isimo esifana naleso yasisithi kungalunga abhale incwadi. Incwadi yakho leli noma ngithi ugwalo lwakho lolo lwesibili lomkeleke kanjani phakathi emphakathini? Ugwalo lolu olwesibili lalo ngathi i-feedback yalo yaba better kakhulu emphakathini ngoba luthinta impilo zabantu abaningi, and abanye abaningi babesithi babephila, abanye bebengibhalela phela ama-message ku WhatsApp ukuthi kungani ngathi ubhala ngempilo yami ngoba ngahamba kulezi zinyathelo. So i-feedback yalo yayi too much, lanxa ingazange ibe better kakhulu kodwa yona yayi right, ikakhulu abantu besifazana abathinteka kakhulu ngabantwana, yibo futhi ababethenga kakhulu ngenxa yesikhe. Sibashayele izandla abantu besifazana, abantu abangomama ngokuxhasa umnawethu ohambeni lwakhe lokuloba, yize abaningi bakhona esho kanjalo ukuthi bathindwe indaba kwahela wasokufika leyo nto ethi mabaluthenge ugwalo. Right, asidlulele kugwalo lwakho lwesithathu, umama liqhawekazi. Umama liqhawekazi ngasuka ngakhangela amadoda amaningi athi nxa engahamba mhlawumbe aye emsebenzini afike kahle kahle nxa esuke emaphandleni asefike ekhangwa ngabanye abafazi abahle mhlawumbe abageza ukwedlula ubulwane obamshiye emaphandleni. Angithi siyazi ukuthi impilo yasemaphandleni lempilo yasemadolobheni ayifanani. So amadoda amayethe afike emadolobheni amanye afika akhohlwe masinya izinto ngumuntu lwana osekhaya. So abesetshiya umfazi osekhaya ngesihluku, umfazi ugcina umuzi, ugcina abantwana, ugcine inkomo, amshiye ngesihluku nxa ukuthi usethole umfazi omuhle, mhlawumbe sethole umfazi ambona sengathi uyageza ukwedlula owakhe, okuyinto ethathekisa amadoda amaningi kakhulu, abesakhohlwa umuntu oyusifulu empilweni yakhe osekhaya. So umama lo wachiwa indoda ngenxa yokuthi indoda yathi nxa isifike edolobheni yabona lowo mfazi ogezayo yasikhohlwa masinya umfazi lwana osekhaya, yamlaqaza ngendlela ebuhlungu kakhulu. So umama lwana wasekuphulisa abantu bakhe ngendlela ebuhlungu eyedwa, wazi kwatholakala ukuthi agcine edabula amathafa isiya eGoli lapha afika khona aphila. Azange abakhohlwe abantu bakhe lanxa eseGoli, wavela wakhansela ama-relationship ukuthi angisafuna relationship manje ngifuna ukufocusa ebantwaneni bami kuphela. Abantu bakhe bakhulisa ngendlela yokuthi kungathi banjani, kungathi balobaba engekho, bakhula baze baba ngamadoda, bakhula baze bangasweli lutho ngenxa kamama lwana. So abantwana yibo manje asebekhuluma ukuthi hayi umama liqhawekazi ngempela, kahle umama yindoda emadodeni. Yikho lapho ngibheke khona ukuthi ngidlulisa imessage ukuthi ngokuhamba iyamchaya impilo ubaba ebesebuyela ubaba nxa esebuyela ekhaya, abantwana yikho ke lapha sibefika sibekhuluma khona ukuthi umama liqhawekazi. So kuba buhlungu kakhulu endodeni nxa esizwa abantwana sibebiza umama ngokuthi umama uyindoda emadodeni instead ukuthi ubaba kube nguye indoda emadodeni. Injalo indaba yakhona.
Right, nangumlayezo phecelezi engathi mina insizwa yakoDube iqondise kwabesilisa njengokuchaza kwakhe ukuthi ekuhambeni njengoba sithe chithisaka ezizweni umuntu methe wahamba bese fika sekhangwa ibumnandi nobuhle nendlela yezinto ezingakhona lapha khona aze njalo akhangwe futhi ngabesifazane mhlawumbe abathole kuleyo ndawo lapho akhona abesekhohlwa ukuthi emva ungubaba abesekhohlwa ukuthi emva unonkosikazi ulindiwe kubhekelwe kuyena emva abeseqhubeka ke ngempilo lo owesifazana oselemva abesefika esigabeni sokubona ukuthi isimo sesisibi izingane ezibhekele kuyena sekumele asukume aphakame enze okuthile ukuze izingane zikhule sezeyame kuyena yedwa indaba emnandi kakhulu lugwalo luzwakala lunambithisa amathe kakhulu ngoba izinto ezenzekalayo phakathi komphakathi ezigabeni esihleli kuzo siyazibona indaba ezifana nalezo ziyenzeka ekulobeni kwakho Phathisani i-inspiration yakho ivela ngaphi? Ngikuzwile ekuqaleni ukuthi uthe lento ke wasuka naye emazulwini wavela wathi ufika emhlabeni ngisho nase-primary baqala ke ukwethulela izigcoko ukuthi hayi lo mfanyana into ayenzayo ngathi iyabukeka ke ngaphandle kwalokho ukuthi isipho esiphila mhlawumbe ngithi ngaphakathi kuwe yini into eku-inspireyo kahle kahle ukuthi uzuze uthi njengamanje sengihlala phansi sengibhala ugwalo oluthile? Mina kakhulu izinto engizibonayo emhlabeni mhlawumbe nxa ngingaba lo muntu ukuthi angixoxele ngempilo yakhe ebuhlungu or angixoxele maybe into eyenzakalayo ukuthi nxa ngisiba lo muntu ngifunda something esingayabhala ngayo ifundise umhlaba. Nxa ngingaya esibhedlela ngingafunda something engayabhala ngayo ngifundise umhlaba. Nxa ngingaba se-church umfundisi achumayela amazwi mhlawumbe angangithinta lawana amazwi sengatshintsha futhi ngibhale ngawo. So ngathi impilo nje general izinto ezenzakalayo emhlabeni ngifunda ngokuhamba sesingathi sihamba sixoxa sisiyafika lapho esifika khona mina ngibe sengithole something esengayabhala ngayo. Lolunye ugwalo oluthumamazala uyaloya ugwalo loluyana alupublishwanga ngalubhala nje ku-Facebook lapho esengibhale khona indaba eziningi ezingapublishwanga. Lugwalo nje ngathi ngixoxa lomunye umama lapho engisebenza khona engixoxela nje ngompilo yokudliswa kwamadoda ukuthi amadoda adliswa kanje then mina ngase ngithatha leya mpilo into la engitshela yona bese ngisiyabhala ugwalo oluthumamazala uyaloya. Ugwalo lolo lawo lwathola i-feedback enkulu kakhulu ku-Facebook Phathisani. Right, lugwalo lwakhe insizwa yakoDube athi lutholakala ku-Facebook engathi mina i-latest njengoba esho ukuthi akusigwalo aselubhale waluhlanganisa walwenza incwadi walibeka phansi kodwa usaselubhale ebulenjini nendaweni zokuxhumana lapho abantu abahlangana khona lokho esikubiza ngokuthi yi-social media. Right, ake sithi thina nangu umuntu omtshasha uyangena kwezokuloba izincwadi uza kuwe udinga ukuthi umnikeze inspiration noma i-guidance ukuthi angenza kanjani ungathini emuntwini omutshasha ophethe nalugwalo noma uphethe ipen nephepha uyasho ukuthi nginendaba enginayo enhlizweni noma nginayo ekhanda noma nginayo kuphi ngifuna ukuyibhala phansi ngifuna ukuthi izizibe lugwalo ungathini kuyena? Into engamtshela ukuthi azimisele angithi uyakwazi ukuthi vele lesipho ulaso ngamtshela ukuthi azimisele afake i-commitment kakhulu lapho esiphiweni angithi into le mhlawumbe ugozi lomfuqayo akalubambelele ngamandla khona kunzima yebo singacabanga ukuthi angeke ayenze kodwa ngenxa yokuzimisela ngenxa yokuthi into leyana emfuqayo ukuthi bhala ziningi izinto ezenzakala mhlawumbe ezingabe zifuna ukuthi kungavumi akaqhubeke landela leyana nto emfuqayo ukuthi bhala. Then abanye abaningi sengibasizile ukuthi baze babhale baze bakhiphe ingwalo zabo and ngiyenza futhi ukuthi ingwalo zabo lezi eziphumayo zingaphumi zifana nalezami ezaba lamaphutha wadlula kodwa ngifuna ukuthi zibe sezingeni eliphezulu. Abanye ngiyabatshela ukuthi nxa ubhala sokungenzakala ukuthi ugwalo lwakho ugcina ungasaphumanga ngalokhu into okumele uziqaphele
ukuthi ungaphonga ukuthi ngoba sengibhala sufuna ukuthi ugwalo lwakho kusasa lube solubalwa soluyibhuku. No, uthatha isikhathi lokuzibuyisela lokuthi ubuze kwalabo abayihambayo indlela leyo ukuthi okay, lapha nanti ugwalo senilalo ngenza njani. Omunye usengafuna imali yokuthi hayi ngiyapublisha ngiyaprinta ediletha lapha ahambe ukuprintela ugwalo lwakho. At the end wena ngosusiba lemboza. Ugwalo lolwana is an achievement. Abakini baye beziqhenya ngalo. So bazaziqhenya kanjani ngogwalo olube yimboza? Osabhuku mhlawumbe ngithi osobhuku luzafika kanjani ugwalo kosobhuku lona lufike lwaba yimboza? Funa sisiba lamahloni luzafika kanjani ezikolo zakho kulababalisi futhi abasaziyo isiNdebele futhi abakwazi kabanzi ngogwalo luzafika kanjani nxa lona lungazange lwalandelwa ngabantu asebemkhandla? Right, insizwa yakoDube bethi asiqapheleni ukwenza imboza. Mase sipheka imboza uthi osabhuku ngeke bakwazi ukwamukela ugwalo oluyimboza. Right, sizwile indaba yama-award laphayana kuthiwa wena uhleli lapho hleli khona nje uphethe i-award ngenxa yawo umsebenzi wakho wokuloba. Akusithi fahla ngayo le ndaba. Sike sangena kuma-awards I think bekungu-October lapha esibe sivotelwa khona singabalobi nje abaningi. Nami ngazi besivotelwa singabalobi abaningi kodwa lami ekugcineni ngazithola ukuthi yimi esengikhethe le award ukuthi abalandeli yikho futhi okwenza ngabona ukuthi kusho ukuthi into engiyenzayo abantu bayayithanda kakhulu ukuze ubonakala ukuphuma phambili kwabanye abalobi nabanye futhi abalobi abadala kudaba. Ngeke ngisho ukuthi bayizahluleke hayi mhlawumbe ngithi into le iyatshintshwana into le iyatshintshwana so injalo okwamanje yimi engiphume phambili kulo umsakazo wamakhawana indaba FM. Yimi engithole i-award bengihlangene nabalobi labanye futhi abalobi engifunda kibo and futhi kwangijabulisa ukuthi babe proud ukuthi ngithathe le i-award. Siyawuqalalisela kakhulu CMBC sithi halala engathi ungaqhubeka uyibambe kanjalo nawe futhi uzojabulela abanye abatsha abangenayo ngokuzayo mase kuyibona bathatha ama-award nawe ubaqhubeke uyobachayela izandla khona ngale siqhuquzela lowo moya onjalo, umoya wokubambana, umoya wokusizana. Njengomuntu ophethe i-award uzizwa kanjani? Ayi ngijabule kakhulu ngokuphatha i-award ngoba sokuza labantu abami labo sebezabona ukuthi ubaba wayesenza into le mhlawumbe labo sekungajabula ukuthi bahambe ezinyathelweni zami zithi hayi ubaba vele into le wayeyenza. Angeke ngisabatshela ngomlomo ukuthi hayi bantu bami mina ngangingumlobi. Labo bazavele bebona i-award ukuthi hayi ubaba wayeyenza into le. Right. Ekupublisheni laphana uke wakhuluma indaba ethinta ukuthi kusuka kube khona ingqinamba pheceleza ama-challenges emsebenzini onjalo ngoba akuyona into nje evesani yenzeke elula kanjalo. Bengingathanda ukuthi ngibuze laphana ukuthi ekupublisheni kwakho upublisha kanjani noma upublisha nabani into efana naleyo? Manje ubhuku lethu mama liqhawekazi ngalipublisha lo Meluleki Bhodoza. Umeluleki Bhodoza umkhulu osaziyo isiNdebele njalo osebenza ngokuzikhandla amabhuku wonke asewapublishile uma avuthiwe. Ngemva lokuthi likhona futhi ibhuku osebenzekilo eselike lafinyelela ezinseke ekhaya. So nguye umuntu engigcine ukupublisha layo mama liqhawekazi. Angizange ngabona imboza ukusebenza ngokunqobu lwaze lwakhula. So yikho ngisisho ukuthi even laba abasafuna ukungena emkhakheni bangaphunga ukuvuka bethi sengiyenza lento, abaqale ba research ukuthi ngubani umuntu ongangikhipha ugwalo lwami ngendlela eright. Ungaphunga ukuthi udume lazo. Right, loPhathisani ungaveli nje udume nazo. Siyasizwe laphana kundlela zokupublisha noma ngithi ukukhipha ugwalo ukuthi kunendlela le ebizwa nge-traditional publishing, ikhona futhi indlela ebizwa nge-self publishing. So laphayana mawuthi upublishe nomfoka Bhodloza bekuyi-self publishing noma bekuyilolu uhlobo lwe-publishing olubizwa nge-traditional publishing? Laphana ngathi bekuyi-self publishing laphana ukuthi uyabe ekusiza kodwa
ama-rights wonke abakuwe njengomlobi sengingakuthanda njengokuthi self-publish. Right. Abalobi abasaqala noma abadala noba umuntu okade waloba uPhathisani uthi nawe ngiyanivondloza endaweni akuyo uma ungaxhumana nabo mhlawumbe bangakwazi ukuthi bakusize emsebenzini wakho uvelele uye phambili. Yiziphi ingqinamba noma ngithi ama-challenges ohlangana nawo wena emsebenzini wakho njengomuntu osemsebenzini njalo aphinde yenze omunye umsebenzi? Angithi uthe wena lento wayiqala ngoba uyayithanda uyizwe egazini nje imnandi kusuke kumnandi ma wenza yona, kodwa-ke ngiyathemba njengamanje lapho usukhona khona sowuyabona ukuthi ayi ingumsebenzi lento iphelele nje, idinga ukubanjwa ngendlela yayo, idinga isikhathi sayo, idinga nje i-focus ne-attention. Yiwaphi-ke ama-challenges noma ngithi ingqinamba ohlangana nazo ekubhalansiseni phakathi komsebenzi wakho lo othi Phathisani Dube nomsebenzi engingase ngubize ngithi ngowabelungu? Lapha ekulobeni khona ku-right, kodwa i-support isasencane ikakhulu ebantwini abakithi. Mhlawumbe maybe baye bengakasiboni angazi, kodwa khona angeke ngitsho ukuthi bona baye bengakasiboni ngoba lapho engiloba khona ephejini lami sometimes ngiyaloba uthola ukuthi kunaboma 1000 likes endabeni engiyilobileyo, uthola ukuthi kunabo 200 comments, kunabo 500 comments. So nxa sekhipha ugwalo uthi okay nanti ugwalo sengilukhiphile osoluthenga ngemali, uzathola ukuthi sokutshintsha sokusiba lama-2 likes, sokusiba le-1 comment. So kuba nzima kakhulu, so ngathi sesibafusa, kodwa nxa ungabhala like ngibhala mhlawumbe everyday mina epejini yami ePhathisani Dube, nxa ungabheka mhlawumbe manje le-11,000 followers nxa ingaphambanisi, kodwa abantu asebethenge ugwalo laphana bayi-50 and maybe by-less than obawu-50 and bayi-50 kanjana ngabantu abathenga bephindaphinda, athenge oluthi yigo lenomathemba, athenge oluthi awumhlaba kwenze njani, athenge oluthi umama liqhawekazi. So ona sungabona kule 11,000 followers sengiba imali, kunzima kakhulu ikakhulu nxa sisithengisa, kodwa nxa sibhala for free, sibhala for amahhala uthola 1,000 likes, 500 comments, sometimes more than that. So angazi ukuthi mhlawumbe ngathi abantu bakithi basathanda lento yokuthi mhlawumbe abakasithathi serious, bathanda ukuthi hala abantu bazenze or abakaboni ukuthi mhlawumbe into le abayenzayo ingabe ifuna ukuthi banikeze imali. Yikho ama-challenges esihlangana lawo, yikho kusenza siqhubeke sikomlungu ukuthi ngabe kuthiwa akukho njalo, ngabe kuthiwa mhlawumbe umuntu asasebenzile sesisebenzela emabhukwini. Right. Ukhuluma ngendaba ethi uke wabhala umdlalo thizeni akusithi fahla fahla ngalowo mdlalo nokuthi kuhambe njani ngawo? Ngibhale umdlalo othi inyoka, umdlalo active futhi ngama-actors asekhaya, abantwana basekhaya bale talent elihle kakhulu, bavezile impela, kuba ngathi kuba inhlonhlolozi ngalokho abakwenzayo, amakhono abo impela abemahle kakhulu kulwana umdlalo. So ama-challenges akhona laphana ukuthengisa umdlalo, indlela futhi oyakusho ngayo ngathi ukuthi ebhalansa sishaya nge-loPhathisani okuyini engisebenzisa ukuthengiseke kanzima ngoba ungakhwabitheki indlela oshuthe ngayo lanxa ulamandla, le storyline sawo silamandla, kodwa indlela oyabuphekwe ngayo owe-low budget yiwo suyenza ukuthi umdlalo lo ungathengiseki. So sizamile ukuphusha ngendlela zonke, sisahamba sayawubuka sawubukisa eMilpark Cinema. Hayi babuyile abantu impela ngokuningi abasekhaya, nabalobi abaningi babuya bazobona eMilpark Cinema idrama liyana abakuthi kanjena, kodwa when it comes to ukuthengisa hayi siyathandabuza ukuthi singawuthengisa impela kuma-stations, kuma-TV stations ngendlela owashutheka ngayo, which we are looking forward ukuthi phambilini mhlawumbe ma singathola usizo singakwazi ukuthola kanjani sishuthe umdlalo more than that. Right. Ukhona omunye umdlalo osuke wawuloba noma lo yiwo oqala obusulobile? Ukhona engiwulobileyo engifisa ukuthi kube yiwo oza actor
phambilini othi umthakathi engifisa ukuthi ube yikho actual kodwa ngenxa yokuthi ibudget ayikavumi yiwo osisawuphozile mhlawumbe ungafanani lalowo wona kodwa ube sezingeni lelo esicabanga ukuthi ungakwazi ukuthengiswa ungakwazi mhlawumbe ukuthi siwuthole lawo sudlala kubo ZBC ekhaya sudlala kuma TV station kanjalo kanjalo. Right, lijaha la koDube ngathi liyamthanda umthakathi ngempela like lathi lona lilobe lathi umamazala umthakathi jiki jiki nanku umdlalo umthakathi hayi kusho ukuthi endaweni zabathakathi umfokaDube akasuki nje. Right, ikudlala laphayana naye umfokaDube ukhuluma ngomdlalo wakhe awulobileyo akhangelela ukuthi mhlawumbe ungathola amathuba ukuthi uvelele uzuyofika endaweni ezikude. Yiziphi izinto noma izikhalo noma izicelo noma izifiso ongazichiya wena namhlanje kubalaleli ababukeleyo nali broadcast nalabo abazawilalela ngesikhathi esesiphumile kuyona? Engikufisayo ukuthi njengoba ngibhala lo mdlalo actually ngumdlalo lo othi umphakathi osulindele kushodwa so bengifisa angazi ukuthi mhlawumbe ama-sponsors singawathola kanjani abayiwo ngasiza ukuthi siwushude lo mdlalo uvuthwe ube sezingeni elifisa ukuthi ube yilo ngalawo amadrama esiwabonayo lapha eMzansi amadrama esiwabonayo lawo ube kuleliya zinga kuthiwe komthwakazi nakule drama enjalo. So bengifisa nje isikhalo engingazi ukuthi usizo lwakhona ngizolithola kanjani. So ngicabanga ukuthi njengoba sengiye ngaqala khona abazolalela laba abazozwa ukuthi hayi besifisa ukuthi sithole ama-sponsors sithole abantu abangasisiza ukuthi umdlalo lo obuyayo uphekeke ungafanani lalowo wokuqala phekeke ngendlela ephezulu indlela futhi ezayenza ukuthi ubonakale umhlaba wonke jikelele ungapheki isisindo sawo ufana nemidlalo le esake sayibuka mhlawumbe ethi ubambo lwami iyashutha nini kodwa lamanje lokho njani trend. Right, Mthwakazi kaNdaba nansi isikhalo nansi isicelo inkonyane yenu ithi yona iyabhala iyasebenza ngokuzikhandla kulezi zinto kodwa kusuke kwehlele ke emasentini ipocket lisuke lingabi namasenti aneleyo ukuthi akwazi ukuphakamisa imisebenzi ayenzayo. Siyisikhalo nesicelo sakhe ukuthi ababukeleyo nabalaleleyo kuyona le broadcast mangabe usazana nesponsor noma usazi umuntu ongakwazi ukuthi abasize noma wena qobo lwakho unguwena isponsor engathi ungathintana nabo ke ukwazi ukuthi ubasize ukuze ikhono lakhe naye limnikeze okuthile ngoba ikhono lomuntu umesuke waliphiwa lifanele ukuthi limphilise yena nemuli yakhe enabakubo kanjalo kanjalo. Mr. Dube, ake sithi uhlangana nomuntu ongakwazi njengami. Mina bengingazi ukuthi kulomlobi onjengawe owenza imisebenzi emihle kangaka endaweni yaseGoli. Uhlangane naye lowo muntu athi ayi mina ngikaze ngizwe ngemsebenzi yakho. Ungathini wena kuloyo muntu? Into engingayitsho ukuthi ngiyatholakala ku-Facebook page ethi Phathisani Dube engingakuthi ukuthi umuntu wenkosi angahamba ayezibhekela imisebenzi yami njengoba ngisisho ukuthi mina ngibhala every day ayibona ngathi Phathisani Dube ipage lithi Phathisani Dube lizovela ipage uzobona yonke imisebenzi yami engiyenzayo laphana epage elithi Phathisani Dube ku-Facebook yikho nje lapha engitholakala khona kakhulu okwamanje. Right, utholakala kuphela kwe-Facebook akukho kwenye ndawo lapho umuntu angaxhumana nawe khona uma engathi ngumuntu mina engekho ku-Facebook mhlawumbe yileso sizathu engakaze ngizwe ngawo? Okay, okunye inamba yami sungangi-WhatsApp mhlawumbe nxa kuyikuthi ufuna ukubona imisebenzi yami ngikuthumele ku-WhatsApp ngiyafuna ukuthi ngikuthumele ku-WhatsApp kumbe ngikufake kuma-WhatsApp group engiposta kuwo futhi as well ama-novels ami. Inamba yami ithi 0+27 61 635 9310.
Right, akuyiphinde futhi number yakho laphana ukuze umuntu ayizwisise kahle ayibhale phansi nokuyibhala. Ithi +27 61 635 9310. Right, nguPhathisani Dube umlobi laphayana obesixoxela ngohambo lwakhe lokuloba kusukela ebuntwaneni kuze kufike namhlanje ezingeni asekulo namhlanje, kanti kuyisicelo nesikhalo nesifiso sakhe njalo ukuthi akwazi ukuthi athole uxhaso kini na Mthwakazi, akwazi ukuthi avelele naye emsebenzini yakhe, imisebenzi yakhe iphakame ukuze ngokuzayo nabazasala bebuya ngeminyaka elandelayo basale bayibone imisebenzi yakhe mhlawumbe ibe luncedo kubona ngandlela thile nendlela ethile. Sesilugoqa ke lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kungaba kukhona mhlawumbe okuchile obungakakukhuluma ofisa ukuthi ukutshele abantu before sivala? Hayi, ngicabanga ukuthi sesikukhulumile so kwanele kwanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi lami ngifikelele ukuze ngithole le interview enhle kangaka, i-interview eyenza futhi ngizibone ngathi ngiyakhula ngiyaphezulu. Ngiyabonga kakhulu iMathebeleland Broadcast. Right, uDube uthi uyazibongela kakhulu kwi-MBC, siyabonga nathi. Kanti eqinisweni usuvelele ngempela, ungazibona ngathi, kodwa ke hlala wazi ukuthi sewulelo zinga, ngoba ungabona sesikuzingela sesikuthola sesizwa ngawe kusho ukuthi hayi indaba yakho isihambe yazi yafika kulelo zinga. Mthwakazi omuhle, siyathemba ukuthi kuzalithinta lokho esikhuluma ngakho uma usazana nowazana naye noma ekhona eseduze nawe ongathinteka kundaba efana naleyi, umkhwebe umsondeze eduze, ngoba abanye bethu sisuke singazi ukuthi kunomuntu owenza into enjalo, kunomuntu wakithi obandekanye emsebenzini enjalo. Yingakho usizo lwethu engalutholi ngoba asazi ukuthi khona umuntu odinga usizo olufana nalolo. Kodwa ke mangabe esefikile kuthina wakhuluma nathi, samuzwa ke ezicelela ezikhalela esisho uhambo lwakhe, esisho nezifiso zakhe, siyacela kakhulu kunina Mthwakazi nabo bonke abaseduze nani, wonke umuntu ozakuzwa le interview asimzamele umfowethu akwazi ukuthi naye athole usizo aphakame. Siyaziqhenya ngaye, siyathanda ukubona abantu abasebenzisa amakhono abo, siyathanda ukubona abantu. Siyabonga lisale.